Moćna suša toho ljeta na velikih parceloh napravila škodi, bo cvikla ostala bez lisca, a tak kad prišli dižđi, korenj stracao sladost pre retrovegetaciju, to jest obnovljavanje lisca i preto na takih parceloh, a to nje mala povrchnost digestija niska. Podobni stan i na parceloh gdje lisce zniščela cerkospora. Oni hovoria toto, že rezultati takí, akí sú. Toho roku bola bešeda, že veľa dižďu bolo, tá digestija zaš bola slabšia, toho roku šerušala ako 14%. Toho roku bolo veće slunka, a teraz digestija menša, je toho roku, teraz znači, ne znam ani, že to prava pričina tomu všetkom. Pan Gajdoš poteraz vycahnul trecinu zo 12 voltov po cviklu i rahuje, že toho roku bude na pozitivnej nuli. Parasti zo Srimu i časti Banatu, gdje še zjavelo i hnice korenju, ne budu ani takova ščesca, bo z takova korenja urožaju njet. Na području Bačke to ta horota nje zamerkovana i odvičateljni u verbaske cukrovnji za teraz zvekšali otkupnu cenu z 28,5 na 31 euro za tonu i ohabjaju možljivo zvekšanja za išće 1 euro. Ove godine je bilo dosta problema oko korova, što do sada nije bilo. Ta hemija tim visokim temperaturama nije delovala, tako ima dosta stvari koje utiču da kažem da može da dođe do neke povećane čistoće. Za 2016. rok už formovali otkupnu cenu od 35 evra za tonu i nazdavajuše dobromu odvolanju parastov za šatvu i u najhodzacim roku.